Bok, sad ću vam ispričati jedan smiješni vic. Oteli, oteli cigu ljudožderi na nekom otoku i sad skinuli ga, stavili ga na ražanj i vrte ovak. I sad dolaze druga dva ljudoždera i pitaju kao pa šta radiš ti? Šta ga tak brzo vrtiš? Zbog čega? I kaže ovaj ljudožder, pa kao moram brzo, ak sporije krade krumpiriće dole. Krade.